көмүскөдө калтырбай чыгарабыз жөндөмдөрү гүлдөтүп. Саламатсыздар урматтуу ата-энелер, кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү кеченин меймандары, бүгүнкү биздин 1-Б класстын кош алипбе аттуу чакан концертибизге кош келипсиздер. Жашоодо баары кичинекей нерседен башталат. Buğdaydan naan, nurdan gün, kirpiçten üy, bilim birinci gittiğimiz Alipey'den başkalar. Bugün biz bu bayramga bilimden birinci eşigini açkan Alipey gittiğimizge жылуу сөздөрүбүздү арнайы деп чогулдук. Саламдашуу. Жалдуу салам айтам жалпыга, ага эже, ата эне баарына. Кутуктап Алипе байрамын биз турабыз мына бүгүн алдыда. Коңгуроо кулакка, угулат бир башка, жүрөк толгур биз кирдик 1-Б класска, эледик бартаны, таныдык тамганы, бир күндө билген көп, билере бардагы. Saltanat, buna emek geçer biz baştalar. İlimge, bilimge kosungan, vaktılı badarımız yaş kanat. Biz 9 ayda emniyeni okup, emniyeni ürüngönü bizge kübö bolumuzda. Biz tamgalardı tanıp, жазганды, okuganды үйröndük. Mektepke atemizden kolundan bekem kalmak, kokon koyondoy olup, kozga gül götön kelgenimiz esibizde. Хор 1-Б класс. Какой? Хор 1-Б класс. Orada da Fransa. Söz vermetin kandayız, yaşına karılardı, Alipe'ye arnayız. Bugün işte çok bayram, Alipe'nin bayramı, açıp yerde akçoldu, Alipe'm altın açkoçum. Alipe'nin en çok kuralım, suratına bak, gönlün buranın, bu kitaptın sırrını açıp öğrenip, bilim dersin, munarasın kuralım. Yardığın yaz kedi, bizdin malam, bizdin toy. Yaşlarına tuş kedi, Alipe'ni ayakta çal, okuyduğun geç kedi. Hor Alipe bayramı, çalpımız biz de bileyiz. Hor Alipe bayramı oldu ki. Alipe bayramı, Alipe bayramı.
да билейбиз, жалкоолукту билбейбиз. Карап турчу жакшылап, Кыргыз бийин бийлейбиз, Кыргыз бийи. Hadi aslanlar alsın. Nur Kunman Yıldız'dan Jalın bir çıkan Kırgız'dan. Hayırlıdan canım bir baktınızla candan bir Aşağıdalık Kırgız'dan vardınızla mayarım bir Çaptan çalınca şöpüp gitse tanılmaz Derici bitti şaymaşa yer gibiyle karındaş Yer gibiyle, yer gibiyle Yer gibiyle, yer Dizilip Katar orun alandır. 36 tamganın 8'i ündü, 22 ünsüz, 47 şort tamga var, 2 belgi var. Anlattım gerektiğini aytalı, kaysi tamga mutlu eken bakaylı, tamgalardın çıgıp doşuna dağı, sizler üçün tamgalardın çatağı. Атамасы бүт тамғаны башқарат. Бізді сүйген ата, апа, асман, алам керек болса, ақиқатта атамадан баштан. Атамасы әлемінше мақтанат, бұл тамғасы тамғалады башқа. Екен туып достыққа дайма,
baylık, bata, bakıt, dağı birazından başlar. Maktangandı koysun, içine olsa dağı tartıp türek bolsun. Başkarsa emne, başkarıptır kırgızça, amen bolsa başkaramın orusça. Gülдөп özet turganda tamgalar, mezgil derdi el aldında tandalar. Qatar turat minnet tamgalar, bayqap turib el aldında tandaşar. Bir damlası içenge, çilek içemişti. Toğun tokoy dalı jakşı içemişti. Jakşı dağı, camın dağı bir cürüt. Var bulsun daim bizden ceddeşti. Direktör damgadan başlar, bizim çok mektebinde başkarar. Danışman, danayke, danıklı adam, muhallim edilir biz, emgegiminin dangalar. Kasabına çığır düştü, o şeydi barına sır büktü. Dost boşu bar alifelenen, yutmaktan tamaşalık ür bitti. Hor, çırpala.
тамғалар. Дамға жасасы көрдім, деп аныды. Адашпа, қошчик için дамға, деп аны далашпа. Сіздің тамға болуmu zamanına kullanған. Uğurcan. Adam verilgen, tamğamın değilgen. Kumar. Tamğamın bir kızı söz başına kere albay. Tamğamın jalaşkan kalem kitap kanmasa. Ramazan. Degen tamğamın lampochka deb yazamın. Degen tamğa bolumum. Men dağı sonun oydumum. Hadi İmran. Nazikin bizge en kımbatını tamğadan başkalar. Halina. O degen mınday çegerek, oylasam oku en gerek. Mektepten sizlerge okuğandı, жазғанды kim үйретір? Haruki. Muğalim kim sözünün direşi. Al Bağdat'ın ikinci ateşi. Adam başta arayımda coşkan. Aykül büyük muğalimdin nereşi. İmran. İncidir kalem. Kim? Haydi. İncidir kalem parmaktan. Gül meyveni atalini Haydi nasıl da? Gül bütün derbağa anlamam. Nazik. Muğalim buldaraka, okşoş mövülü. Muğalimdir ar önürgü cildimdir. Anın işi terbiyalı üyüttü. An sözünde sılık sıpa söylüttü. Nazar. Sulu caz, suluğa okudu. Eceyle güzgörü okudu. Halk sünce böyle insancandı. Çınlar oldu. Al muğalim Ece biz. Her birinin sırların tamgalar. Kimeli? Haruki. Tamga cana gelindi, özgürce cası görümün. Bu tamğamın mınake, parafot panir deb yazgan. Arsin. Rıkat dedim kelbesi, rını kaptan kulübüsü. Nazik. Sır tamgam şaşbakan, parafot yazamın. Taza bol deb daima, aytıp durattı tamğa. İmran. Bu tamgamı uğrattı, uğarga cöberdi. Nazar. Büyük çıkaraydılar. Bu tamga yazamın. Dep sarıkul zeyvan. Aliya. Şaşır kul Aliya. Bu tamgamı kökünü, fufu devi uğal. Diana. Tamğamın çınında, hını gelir yüksek. Arkan. Sır tamgası cazalar, sır zemin, sır bulde.
Alipe kitabın okup büttüңөр. Эми Alipe kitabının үйрөнгөн ырларыңардан айтып бергилечи. Kitapты süy, bakın bil, kitaptın köp, akıllı. Kim kitapta toz bolsa, al oşonun jakını, süttöy taza tilegi, denizdeyken talabı, köktöy tunu hakikat, anılar bir baragı. Kış ketkende caz çıkar, caz altında kim durar? Gazeteci birinci baş çıkarıp kıpkırar. Kış ketkende caz çıkar, cazda tosup kim durar? Kavun kara çırçıp, uçup gerek çurkurar. Üstünde bekirge tökpögülü baldaya, baldaray akarat kılıp bürönü, sökpögülü baldaray, kayşa sülüp üz kayın, tumbakla baldaray, soktuk kılıp bürönü, sökpögülü baldaray. Bravo, você? Сценка сказка про Камбийскую. Сказка гейніп келгенше лягушканы ұрдап тұрмайды, е? Мұндай сағын. Может, это правда, а быть может нет. Было это недавно, а быть может нет. Жила-была красивая девочка, и звали ее Машенька. И вот что однажды с ней случилось. Не хочу я руки мыть, не хочу я кушать. Целый день я буду ныть, никого не слушать. Забежал ее любимый пес Барбос. Что случилось с нашей Машей? Она плачет, кричит, ничего не хочет делать. И рядом с Машей котенок любимый сидит. Поговорим утешно. Машенька, пойдем погуляем. Смотри, какая хорошая погода. А я хочу плохую. Пусть идет дождь. Ну ты тогда промокнешь. Хочу промокнуть. Может, ты хочешь есть, дети?
И мороженого не хочешь? Сливочного, шоколадного, клубничного, брусничного? Ни мороженого, ни пирожного. А может, ты хочешь пить? Я тебе принесу. Ничего я не хочу. Ни мороженого, ни пирожного, ни чая, ни молока, ни какао. Почему же ты тогда плачешь и кричишь? Почему я все кричу? Вам какое дело? Все мне надоело. Может быть, ты больна? Позовем тебе врача. Доктор, доктор, наша Маша заболела. Я доктор, удивительный, лечу болезни все. А ну-ка, покажите мне, кто болезнь. Со мной пришел мой помощник, громкоголосый петушок. Наша Маша заболела, и мы не знаем, чем. Скажите, Маша, дыши. Сами дышите. Ага, ого. Что-го и что-го, что вы говорите? Раздай, скажи весело и громко. Я не хочу быть капризка, уходи вон. Я стала капризкой? Какой он? Ты проглотила капризку. Он летал и залетел тебе в рот, когда ты плакала. Тила капризку? А какой он? Он сердит и неумытый, страшный зверь. Бука, злюка, любит скуку. Он в тебя залезть теперь. Не хочу я быть капризкой. Скажи весело и громко. Я не хочу быть капризка, уходи вон. Скажите, Маша. Дыши. Сами дышите. Вон, полетел капризка. Спасибо, доктор, вылечил вы нашу Машу. А куда полетел капризка? Он полетел искать ребят, как плачут и капризничают. Залетит им в рот и станут сами капризка. Или сладких сухарей, а капризку прогоните поскорей. Так Маше удалось победить капризку и стать хорошей, послушной девочкой. Роли исполняли Мустик, Савека Лертай, Маша, Жанбекова Алтынай, Барбос, Селеков Дайма, доктор, Асанова Элима, Петушок, Казакова Мадина. Балдарға қарамайсыз. Балдар деп, балдар бұл жерде тұрып. Балдар. Суылғы да жақсы жол бердіңдер. Мақалдардан білесіңдер. Қана еме, мақал білсеңер айтып бергілерші. Тастайын. Суылғы да жақсы жол бердіңдер. Мақалдардан білесіңдер. Қана еме, мақал білсеңер айтып бергілерші. Алтын жерден шығар, батыл елден шығар. Карим. Сылық болмақ сөзіңден, жақсы болмақ өзіңден. Арсен. Жақсы оқушы мектепке шашар, жаман оқушы мектептен қашар. Алтын. Жақсы қамын ойлай, жаман қамын ойлай.
Kaza önü suyun kesimde kalır. Aykılar çuğalı, her bir tamgağırların, her birinin sırların, tamgalar. Abu Bakir Çiğ degen tamgağın, çındık tıcaktay. Altın. Şu damgamın en gipçil sakçör de bildi karatkan. İbrahim. Şu tamgağız dese, şu damgızı cazıyalar. Ramazan. Bu tamgağını üretip, buna emi, rızkı sepken cehime. Bereket. İçketті belgisi men, tıbış emez men, altımda tıbışlardı coşatkanға керек мен. Nurislam. Acılatı belgisindesin, ün çıkaba geyemin, özümden keyinki tıbıştı, kostar derim. Aybike. Etamların neyin beseki algısı kelbegen. Tek Sultan. Yuri debatın tez yazgan, yutamga mermin kan atacak. Bayram. Yardım biz de kutuyoruz. Yandan kaçan keredde. Son yerim. Kana yemiş bardığız çoğurdaylıkçı. İmran, Murat Ali. Şimdi abam gurur maktalı. Dep damdan patladı.
Nur Sultan. Jalan kana 5 alıp, jakşı okul cerimiz, afatken düzümüktüm, avtomini dilegim. Sor, ayıp günü matayım. Şahit kimdi? Karmayız. Bunda inanır baba. Bunda inanır. Altına yansıdığında bir dokunuşum. Aslında o. İşte bir dokunuşum. İşte bir. Я точно знаю, мире нет тебя дороже, моем ты в сердце. Обними меня покрепче, хочу забыться. Мама, ты всегда со мной рядом. Мне ведь больше не надо. Только не грусти, ты меня за все. Малышка, прости, ты слышишь, мама?
mağın. Oturbay, gütüp dur. Tertip menen kayrada bir yol şaşpay kaytalar. Tertip menen çubaşı, birine biri dibegen, özüne çaldı kulatıp, uygun közde süregen. Bravo. Haydi lan. Asman ıylap şoluktu, gözün yaş döküldü. Asman ıylap şoluktu. Susap durgan egindir, topunup koz göründü. Bravo. Oy. Otur. Kanda ilgimeli? Bayan. Bağдар barganın Şaşpay ay. Bağдар barganın koyboy. Avcelde türdü, ayvanatlar oynaydı. Bravo. Oy. Bravo. Oldu. Pek Sultan. Dişi bolu demirden, diyeceğini demirden, düzdü bandırın, düştü mağarın bütürgün. Bravo. Çıkan mı? Ya çıkan mı? Yok. Ekskavatör. Hadi kapısı aptan bari, kaçalahan barlas, başlayan umur kısır boyu. Ayrı üzüntü, kesek desin, manastan üzüntü. Aydımın da gel, bacak kıfkamın da gel, bacak baban suyucu, bugün senin bağına, açarsan da şekerle, karnıza kovu dibe gel, kapıya sultan derkele, çiğdap kaldı kalmadan, bunlar kaldı, koş kordum zar kalmadı, kusura çatıp bakalım bunu nasıl vança.
Ушуңуздун баары үйрөткөн Майрам эжене сөз берип койсоң. Балдар бүгін сен аябай азамат болдыңар. Қарабат баарыңар тек суық тартынарбай. Ырларыңардын баарын жакшы аткансыңар. Бүгүн азаматсыңар. Сен Альпе Майрамга кут болсун. Эми мындан ары дагы 2-чи класска келгенде окуулар. Макулбу? Азаматсыңар. Эми сиздерге калгым мен балдарыңардын ушундай тырыштыктарында көп жүрө бериңиздер, баарыңыздарга ден соолук. Анан ушул жерден айтып өткүм келет. Башталгычы класстын мугалимдерине негизи эме шоу даңк деген медаль бериш керек да. Мына ушул эмгек ушу даражага жеткизип аткан ушу Вера эжеңе мен азыр аралап жаздырып, сүйлөтүп, мына карабачы, биринчи класска келгенде уялып диригилеп партанын астына жашынып атты эле. Азыр эми тыкылдап ырларын кандай сонун айтышты, бирөө да такалган жок. Кандай сонун бийлешти. Үйрөткөн ырлардын баарын сонун кылып аткарып беришти. Мындан ары дагы балдарыңар мындан дагы өсүп, балдарыңардын келечеги кең болсун. Асманыңыз ачык болуп, тынччылык болсун кыргызстан. Урматтуу Майрам эже, балдар түшүнчү, эжекелерибизге өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды, рахматыбызды айтып коелу. Макулбу? Ошол үчүн сүйлөбөй. Мугалим бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сынында. Ак эмгегиң даңазалап жазышкан, канчалаган калемдерлер ырында. Ошол мугалимдерге жалпы ата-энелердин комитетинен тазим кылабыз. Вера Такиевна, Майрам эже, сиздин педагогикалык талантыңыз, ак пейилдигиңиз жана билимиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздин ар бир ишиңизди баалайбыз. Сиздин окуучуларга болгон жылуу мамилеңизге жана балдардын балалык кезин кызыктуу эскертүүлөр менен кооздооңуз үчүн чоң рахмат айтабыз. Жалпы ата-энелердин класстын ата-энелердин чоң дагы бир жолу ыраазычылыгын айтабыз. Биздин кичинекей белек алып коңуз. Биз үчүн көзүңүздүн нурун, ак эмгегиңизди арнаганыңыз үчүн сизге тазим, урматтоо менен 1-Б класстын ата-энелеринин атынан. Майрам эже, биз үчүн күчүңүздү, көзүңүздүн нурун, ак эмгегиңизди арнаганыңыз үчүн сизге дагы Сценка жасап берди, орусчага. Аларга да чоң рахмат айтабыз. Назгүл эжеге, Кунус эжелерге. Эжекелерибизге чын билен солук, узун өмүр, ачык асман болсун, анан кийин келечек ушул Кыргызстандын муунун тарбиялап дардай берсин. Биздин балдарыбыз денсаулыктары чын болсун, өмүрлөрү узун болсун, аккан судай, келечек кең болсун, бүт аламдай, ушул Кыргызстанды даңктаган жакшы уул кыздардан болушсун. Макулбу? Азыр окуучуларга дипломун визиткасын тапшырып коелу. 1-Б класстын бүтүрүүчүсү Алыкулова Алияга эң жакшы жетишкендиги үчүн
Асанова Елимаға ең жақсы жетішкендігі үшін. Назарқұлова Мадинаға ең жақсы жетішкендігі беріледі. Болтоев Бексултанға беріледі. Игілікті аяқтағандығы үшін. İdrisov Ibragimге жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Şöyle böyle. Sakarkulov Ramzanға беріледі. Жақсы жетішкендігі. Cengizbek Farsenге беріледі. Жақсы жетішкендігі үшін. Pançbek Ümran Gebek okuдағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Нұрбек Пархан ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Жолдошбеков Назар оқудағы ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Назар Аманбаев Мирхан оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Ақбаев Тариел жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Азамат Файдин оқудағы жақсы жетішкендігі үшін. Бақытова Олжан оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Махмуджан Абубакир оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Қуанышбек Умар оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Алтымышева Береке оқудағы ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Иликов Дайман оқудағы ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Шершекулова Алия оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Бақтыбекова Баян оқуды игілікті аяқтағандығы үшін беріледі. Сағынбекова Даққайым оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Қоңырбаев Рамазан оқуды игілікті аяқтағандығы. Әриелева Амина оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Жақыпбекова Аруке оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Ерланова Айтылған оқудағы ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Исакова Найзик оқудағы ең жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Жақыпбекова Айбинге оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Куматова Диана оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Астанова Ислам оқудағы жақсы жетішкендігі үшін беріледі. Жақыпова Алтын оқуды игілікті аяқтағандығы үшін. Кеңешбекова Тулуп
Biz